एकवटार भुरगें जल्मान येतूच जिवितान येता खुशालकाय। आपल्या भुरग्याक कितें जायत तर दुखी जातात माय पाय। भुरग्याक आपल्या बरें कर म्हणून माय पाय मागताय देवा थाय। भुरगें आपलें बरें जातो देवाक ती आर्गां दिताय। दुनिया देवाक आयज आर्गां दिता, वालांकान मायेचे उपकार आठयता। मिलाग्रीचो राजा सातातोनी तुका मान बागोयता। सांता कुर्साची दिमेर पडलेली एकूच मिलाग्र कोर हात जोडून मागता। तुमची मागणी आयकोन दुबोरी जाली आयज ह्या कातरांतल्यान पोरगोट्टा। तुमची मागणी आयकोन दुबोरी जाली आयज ह्या कातरांतल्यान पोरगोट्टा। दोन हजार अठरा वर्सा साक्रामेंतांनी सोडलोलो सेल्विना आनी ग्रेफीन दोगांयनी काळजाचो बांदपास बांदलोलो। एकवटार देवान बेसांव घालो जिवितान उजवाड दिलो। 2019 वर्सा एकाच बोडवो सलमान आयलो। 2019 वर्साक दुजोलमोली एकवटार देवान ताच्या दिवली पेटयली। समायरा मेंडीस दुवेक नांव दवरून ताणी क्रिस्ती धर्मान भितर हाडली। दूतांची एक वर्साची आसतना आंगार गरम उदक पळोवन लासली। हो अपघात घडोवन जायतींच वर्सां पासून समायराची जापन जाली। हो अपघात घडोवन जायतींच वर्सां पासून समायराची जापन जाली। 2026 वर्सा समायराक 6 वर्सां भरली। माय पायच्या मागण्याक फोड मेवून तांच्या दुवेची जाप सुटली। वालांकान मायेन मागणी आयकोन दुवेक बेसांवांनी बोलली। सातातोनीन समायराक हात लावून दूतांची उलोवंक लागली। सांता कुर्साक आयज ती मान बागोयता, ह्या कांतारांतल्यान आपली मिलाग्र पोरगोट्टा। दुवेक आपल्या अडचणींतल्यान ताणी निवारली म्हूण वाखाणटा। ग्रॅण्डमानांनी तुजी देवाक आर्गां दिता, ग्रॅण्डपानां स्वर्गार तान बरें मागोन धाडटा। जिवितान सदांच तुका लांब येस मेळो, इतल्यान हें कांतार सोंपयता। जिवितान तुज्या सदांच खुशाल आसो, मामा धाडा कांतार भेटयता।